Daek mentas lautan demi dia, tapi bohong, orang ombakna gede. Bapak aing ya dia anak bener-bener tuh karena aing bener-bener datang ke imah. Di sini kenapa gua baik? Mulai coba dah udah teo, parah nasi bapak. Bagi aku nanti ya. Beh, arah pengguna amat. Kamu bari pakai kopi mana sih kan? Apa ngopi lah gitu ke jeruk? Kopi bayo. Suka nasi iya. Yang di jeruk banyak kopi itu apa? Nice, paradis. Kangen. Tuh. Ih, jangan ngopi. Oh, kopi na. Minum cai bayo. Tenang mau sini. Coba ya, kipas. Nih, kita mulai kopi tangan sini. Itu apa aja kopi yang ditanya. Bruh. Pak. Dan sini apa-apa baik. Ih, boleh coba dah udah peo, parah nasi bapak. Bapak, kuna sih umanan dah mending deket cing jari gelawang. Dan memarahan baik bapak neng, jatuh yakin banget lagi bisa ngabanjakeun neng. Atau kumaha apa jangan tuh bogo kana seeta. Heunya, geus meuje, mereka yang dibikin baik wae. Karunya ya, naleuna geus bogoh-bogoh bener-bener. Geus kieu bae neng, lamun si curug panci bener bogoh kenan neng. Tah datang ka dikeuna bapak. Nya ge Pak, angkin kunang ditelepon. Beh, tani baru daknya melak nama. Aduh, aing boga modal, ya lumayan ongkoh gitu ya. Pelakan baragus, batang hui baragus, jagong baragus, dua patak beui moal gagal. Kata ya. Panarin geus gede manya tinggal dipanen doang jeung modal nikah. Mimip. Beuh, ja. Ayang bebek. Enan ya. Hati ya. Halo, di mana jari gelawang? Di sawah aing ya keur nong pepelakan. Ayenan gitu. Bapak aing ya dia anak bener-bener tuh karena aing bener-bener datang ke imah. Atau aing mah bener-bener Nadia. Daek mentas lautan demi dia, tapi bohong, orang ombakna gede. Hangus aing ngadi nggak? OTW ya. Rangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, Aing jaya calon ayahanda. Atau tadi ge aya polongo. nah bener aing tadi di dia sedeteko. Bruh. Hampura calon ayahanda jatuh kadeuleuh ku mata kula. Hampura bae dia, teu sopan kena kolot datang asup teu sama-sama acan. Haha ya salaman ya. Ih salah dia kena kolot ngaluda. Oh, Dia bener-bener henteu kena anak aing. atuh bener-bener serius aing mah. Boga naon dia ka dieu? Tuh diburi kampung ya. Ayam mantang sakotak, jagong 3 kotak, embe salapan, motor 3. Mobil 5. Coba dia duduk ka dieu, oh ngabur anak aing. Oh siap calon ayahanda. Siap. Geus ke bapak di setujukeun bae, karunya nu beungeut. Lu bener pak. Benar. Irang atur jadwalna. Atuh kieu geus siap calon ayahanda. Aing balik heula, nyokot cincin heula nya. Ketinggal di sholat tadi.
Neng, kan dia diuk jeung bapak. Enak pak. Ari neng yakin kena setan. Ya banget nang tasup jika turu panci. Yakin atuh pak neng pak. Geus ari yakin mah, bapak menyerahkeun mah kena neng. Geus sugan bahagia bae. Yes, terima kasih. Oi, kunaon di sareng hande? Bahagia aing, pol. Bahagia kunaon dia? Po dia ya, mesti baca kira. Gimana sih ini ya? Kok aing? Wih, saya ngeri dia. Saya tak balik dia kemana sih tak? Curiga, tuturkan ya. Anak masih neng saya tak? Assalamualaikum. Salam. Badai ngalamar anak ayahan. Yang geus diterima ke bapak. Bapak geus ngobrol jeung anak bapak. Lihana kekeh ieu sini hayana ieu bae. Geus mulai bae ayahandanya. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Nek naon sih tasup kadinya? Pantesan bahagia. Saha teh? Ih, si Jurig. Keur lamaran si Jurig teh. Oh, jadi lo yang mau lamaran gak ngomong sama gua? Sombong amat sih lo. Ari neng yakin kena setan. Ya banget nang tasup jika turu panci. Sarua. Atau gimana guys ya? Bagus ya Bang itu. Bagus itu Bang.